Ona smudo betone, ona nova. Aco, što radiš sad tu? Evo čakam. Časkaš da ne treba, evo. Jako Bog zna mi dao. Aco, Evo ja i moj... koji je danas dan? Evo ja i moj Čula Pero, na Badnji dan danas i pečemo pečanicu. Jedini od svi nas ovdje koji nas ima, sada ja točkam isto njihovim, sad ovdje, pošto mi nema niko. Lično rođenih, ali ima, hvala Bogu. Opet. Blago tebi, Aco, kad znaš svojim rukama. Znaš da ložiš, znaš da pečeš. Bog dok ima Čulu Pero. Imamo gdje, imamo sa kim i sa čim. Da. To je najbitnije. Da će Bog da i mi našu djecu, Naučimo. dječje i nasljednike, naučimo i da Bog da da smo živi i zdravi. Sretan ti Badnji dan i današnji Bog dao i tebi. dan i veselje. Malo Bokiju, svima Bog da pomogne svima pa i nama. i nama ako bude. Ajde, zete, Aco, Bog te živio. Zdrav vesel. Ajde. De ti nama sad malo za kameru ovdje objasni šta ti sad momentalno radiš tu. Ja momentalno radim. Čaškaš vatru. Ja malo, samo različim zada, ovako, inače, da se malo što volimo ovako. Zašto različiš žar? To žele gledalci da čuju. Zašto različim zad? Da. Različim zad da se ne zaguši donji zad, Da? da opati novi zad. Nema temperatura konstantna, da nije prejaka, da nije nejaka. To žele naše gledalci da znaju. Da se ne... Baš to naši gledalci žele da znaju zašto ti to radiš. Znači, lepo si nam objasnio. Hvala ti. A vidiš, mali Boki nam pomaže da vodi male ove... malo temperature, Aco, vode se ostalo u butovima. zete, kad smo jutro se nastavili? U pola 8 smo, 7 smo nastavili, u pola 8 je bilo zagrijano. Ja. U pola 8. A sada, koliko je sati sad? Sati je 11:15. 11:15. I šta misliš otprilike koliko još nam treba? Boga, do 3 sati ćemo završiti, fino, polako, sretno i veselo. Uz Božju pomoć, ako Bog da. Zdravlje, veselje. Jeste. A jutro sam poranio loš ranije, išli smo sveći Badnjak. Jeste. Da, danas. Hvala Bogu. Ja i ti su poranili kako dolikuje. Kod nas je Sarajevo Kako i bio treba. rano rani 2 svete grabi. Kako? Ko rano rani 2 svete grabi. A ja sam kao dijete, kao Boki sada, sa svim djetom mislio teko Badnjak. I gledao običaje. To je lijepo. Ja danas je čekao pečenicu, dok je posljednji djed bio živ, na primjer. I volimo. Dajte nam sve. Hvala Bogu, imam svim nikoga. Aco, pošto mi film još malo pri kraju, da kažeš nešto za završetak. Sve najlepše. Šta možda poželiš na današnji dan svim gledalcima i svim... Sve najlepše u današnjim danu. Svim pravoslavcima na današnji dan, Badnji dan, znači šta želiš da iskažeš od tebe? Sa današnjim danom i sutrašnjim danom. Da. Našim sretnim velikim praznikom. Želim mnogo sreće, zdravlje i ljubavi, najveće u životu. Svim pravoslavcima, svim nasljednicima ove zemlje, širom sveta, ove planete, jes. Pravoslavnim ljudima, sretni Badnji dan, sutrašnji Božić, Bog da u zdravlju. Katoličkim narodu čestitamo danas Sveta Tri kralja. Njihovo bogojavljenje. Bogojavljenje njihovom, jes. Aco, živi Izrael bio, Bog te živio, svoju familiju. Moj isto dole sad preko. U zdravlju i sreću proslavio ovaj današnji dan i sutra Božić. Večeras ako Bog da idemo u crkvu, da palimo Badnjak, da zabilježimo večerašnji dan, sutrašnji Božić. Najveći praznik u srpskom narodu, u pravoslavnom narodu, u hrišćanskom narodu. Sura, ti kad dobije svog sina. Ja. Hvala Bogu. A taj sin, kad se rodio, je bio za čitav svijet. Da. Tu smo ja i ti da našim sinovima prenesemo ovi običaji. Tačno, hvala Bogu, baš tako. Baš tako. U ovome svijetu i u ovome nevremenu, tako da se kaže. I sve ono što smo naučili i što smo sami uvidjeli. Što smo sami naučili i što su nas naučili.
da sad prenesemo našim nasljednicima i našim sinovima, i oni svojima ako Bog da, oni njihovim sinovima i tako dalje, da našu tradiciju održavamo tako kako treba. Kaže, može nestati sela, ali običaja ne. Tačno. Puno treba poštoviti cijene, što god živim.